Bia kamal kan Nuer online TV channel anar malaken yam we kana zala kon link karwa ni gwasame neme update karwa jandana channel link ku SPLM IO ban tin konti children lat ban kaling kuma SPLM IO ta dana daga rode je alajen rame dak malaken yam ka kor gwade dana shi woni ke 2016 biya ngaje tabande ngai ana amene tama ka jen ron to container ron kin dangro widi jen dangro deje me tabande ngai ba ameni 2018 me kwa mal kwala tangeje mukula teko beteka bontu wante be bararo kano ba tabande ngai ba yakwanya la vice president ke 2016 ti diala ti kaletka mo kono koneri yo kane diala content cha the same tactic cha je use ramenya mo kono use tabande ngai are lerkene me konun yamtin mi jiram jidit gor jen wo gender subscribe kadin notification bell der je twany ko de lertiti de kan chamala chu gosentin gor kon ken wo de koten bana jo me bana jelingo gwa ko do badanen cha je nonge je ki do badan re konte ka chob like kwide ano gwa en wo ko dan la tok mitega min la rode kuma dr yang machar cha je yara nuore kan nuor panken yara mo sikane ko ken chika jor kan nuor na panken ko nuor de kan ga tare kam ne ken so bana manda na shoda la bana jelin kel ka do gwa en wo ka do de kon linga je la Stephen parkol jen chaje wo kel kane dang de ko ken kan dangwan kene ko ne cha wuch Nathenial ka war gam cha goran wala ga changa baro ka pa ngwan ron kin dang ro jen dang ro wi diich ka gwaron wanga dan so en war ga dana cha gor cha je gor ka cha je stam ki cha je mo cha ke sil nyu da gwana wo kum SPLM IO chi kane ti chi kana kapcho ngai kon do badan kap ka chonga je dio je chi kon do li kon ga lingne ko gwadan paiwo ti di ko na ngaje gwana wo kuma SPLM IO cha or yalaka anaga gwade dan me chi rol me chi ka to me cha official ji SPLM IO me cha ka yere wi ke juba ani yene cha yen ke kon di ala ngach yan ka kwire ka me dan ji tuok re wich ka nasr re dwaran so me chi tuok chi kon di ala ngaje no shi kum kirma yadi che gorno banuare baka chut ka nasr bugo ke am kole no te to ngwan long te lede ed medan domni jen no ngono dop ko ne ka gwade dan me lanka ke dakring ma char no ma latatin lokano no kamal la ka ju ne sham kan we kan ngot kan ka tuk kan unify force kan la let duptung wante won karudin ke je lamen cha kot ka kirma yadit ne ka gwade dan wa mal wala tare which ka disababa ki Ethiopia so la ro en wo chine bilet kel conductor yang machar ne me mala mala de chelat bonu ano mishal ke transitional government chine de menyur gwa kel kona doctor yang machar so gore way meda doctor yang machar der je wo keje ke der je jo keje ka der bona kel yobo der je tuk ke der je kan ando brande ke influence keje tiaga long cause you the yo ko ngai kone en siasa la lat ke ne de kontin de ten che wudu me wud janga you the janken no be nore ba ka moy ke yo ke ba ka intimidate ko do dan bu kene ken kula lokaje ke bu kene ken yar kaje so ramadan and mala very powerful long re we ke so dan ke lu dr yang machar ku dr yang machar je ne dan to kor ke je ke 2013 me je ne chungo rode lo da kwar chit ke point self ke me yadi chi self ke me yadi che dwal so dwal je ne dan ku en kor le nen to ko je kon je keblo kon disamne ne kon tila ne rik machar ni da kona ganga je chu ko yu tok me ko tok ka chi dagre ma charo da bar chu ju guje no ken no di ale baga ying nak je ne kula te ke no massacre in Juba je ne kwa no kwa na ka je so na me kon di ngai kon story so ne no ngai manan to but chai bladwi dagre ma charo no ye jaram dana nakna ka chude of course anwar ka kwar so the only thing la lat ke ram gwan ram mo enemy dun ke gwan tarun ramadan bumne jen la turu alun jala kona gona jemo be je kon take out ke be je nak ke be je ham be ku logic ye ne diala to te loton be listen dial be ku logic ko kor jen la de
so me che ngaje no che Dr. Machar che wuch chu wono no bene diala content kor Dr. Machar che ke Nuer dial be gurno be kana ko ngeje gwano bi ke chonkel ka nga ke Dr. Machar so no mo shune dial ga ne dial e kula thiay walle e china thiay lu ke kwi kirm yadit chikan do bananga politika na kana Nuer so china mo chu buto me chi gare bu kaira chu bete ko te ka SPLM IO nyen ko te ka SPLM IO kit gwang faction ka SPLM IO te Dr. Machar ten je te chu te ka bon ko ken te cha kamrar Cambodia la to ka bon te da kana Nuer ka ne re kwala use ka Nuer shi ka jang yot kana Nuer kan kwala user ko bi ko ren kul na karodian ka nguk jen kwal chole power struggle so mu bu kon gwa me ka SPLM IO mu ko mu to kan ta me cha to ga 2016 ka power struggle ta me dan te ke de man to gorga no de la lokir me yadida chu kir me yadi chu guje no Dr. Machar mu bum ga jama no me che linga jama lo gorje no tel mal me de ten en point en kir me yadi che guje no banne ga baga nak so dong bokul te ga betel long betel power no chu kori to me gu linga no te ga J1 kor J1 an kor di de mo no ati Dr. Machar teneri parliament kel ga nyen point en kir me yadi chu kon ngaje no chu kor che bet me che kor che butok me cha Dr. Machar cha nang no Congo ne de jido de wuj atabande ngai ka ne dial ko ken do den de wuj mo ngi kan lo lada ci ram kel ci ro jangro ko ba je ko la vice president cha atabande ngai cha je ko la vice president from there okay you not take vice president decision lo make gor ke jeno chot ka nga chot ka Dr. Machar but kir me yadi che you calculate ngano be yik ke vice president dangro ko Nuer vice president dangro ka jang ka vice president dangro ka ji quotera sorry vice president kel ka ji quotera ko ne waniga jaram na la vice president ano ka Abdal Baki vice president lo nero ka ngade ka vice president dangro ke ji quotera vice president dangro ko kin ka Nuer vice president nyam Dr. Machar de tabande ngai so ka kwere di tan kule la kwere man ka buje la kirmi yadi la president and then ka sheikh jana ke dinka ko na shungaje no she Dr. John Garang de Mabir so ye let yete jangdang ro tin kan wadang ro ki ko tra dang ro but right now chingwa ki ko re change kitene no dang ro tin ka jangdang jok no krani ko tra kel chi ka pai kwan rani ko tra man cha kwan gwa Abdul Bagi so enamo chikondi al ro chana ngaje no chingwan churin nyata no mi ci dor ko to ko be korba to ki kin yadi te wiri she calculate no ne te baka break up de and point and come SPLM IO budget take over de so che tactic you use che ne de content kwa SPLM IO kwa support ko western ko tra che ka dak pingen dial nagana era mi lar no shunkel ka SPLM IO budget dak me din SPLM IO ba ka be ka gwade da ne shamal cha ja tan me cha hotel mai bale yot so chu move ko pin chu check point chu use langu ala policy mi ben SPLM IO be kula jeka ka gor be SPLM IO be ka kula disable ke jen dobo mo me to kenyam chu unify for chu aja to kwani la to ko chang ne de ni SPLM IO tel mi jeka na la nanga ne kwan ba nan ka barak dung SSPDF dung de ni ke mi yadit palka de ni kon la de ni Dr. Machar jigan kuje no ne de alhi ka sos da ni se no de yik treat fairly no tel ram de mo ke bongre but checken kanalat so number chu de ten so jen kun wer logo no nwere Dr. Machar ngum che gor no nyina ka jangaje so ka chilat jen wo bana gorung bana mal bana jelat nerun jen no mal ba mal ba jelat jen la Dr. Machar mala bodo ka jen dana no ka je but chin wari kan ngai so jene so mi tuoga che taktin dialo che kon so che nyan che telwe so che gu jeno be force dana tere we kan nasar ku ko dile no ngan tema ano be jerep ko ba mej ba ka disarm ka ne ko la nuore ka jejen bor ngeje gwano jejet bor tega jo Dr. Machar ko Dr. Machar a changchi ne ka ba ne ti kan war kan de konte loga ke 2013 me cha na nak 2013 2014 me cha no sha kan nak chukan be chonga ku nur ko cha nur cha de nak kan nak pankin me chi kur me che bele da long chwa ju kan jang chu mal chu ban mu kul te 2018 no jen ko te 2016 me na ka ju me be gare nur tabande ngai ke lol gar ko ne all these people me bukan ko to ka juba so amal me chara la ka Dr. Machar in the absence of Dr. Machar te ramade ko de jek but still
la le shi dong bagwa shi me shawn taban den gai but che fail can work out though a vice president ban ngoda rek ma char kan wi ko ngode kan wi ko position dan teten ko da rek ma char jen ala mission de jen ba mal be jeno chela no be na ko jen mala no ngare wi ko so sudan cheng bram lo nyu dore run ta di de me sure di de me ta chang na ka jegna a wike mena jang no kana no ji ko tra ka nong nwere je so ne dial no kana ramdan logo no bet jenka power chitke musebeni e point mi chala kir mi yadide so no mo kente konte churen lat kendial ngai kondial kon yuden lat so tactic e use ye gujeno mo wa nasar waje kaf a point en kir so radial be SPLM IO be chu fail ko strongol ka SPLM IO a greater upper state and one of this state take county into bomb county dung nasar county ke ulang county ke lungishu county mayut county ko te pin kir ma yadit ke kujime ka tikarik te ko ne lat ka gwasidan so target dina ngu e nasar county but chen wer ne ko na mayut ke nor ten chunkel ke kir ma yadit che de jago de ko che de ko so che de yu so yu de ne de ne ke ten county la de ne jan so ne me ke tactic me che yu de no be ji nasar ba ko ka nga ke ne ken ten ko la kwar jin ku ne ne ku ngi gera penal state ku nje control la kwar nem la governor ko be ko da na chitwok be kula real ke be mal be nyoko ben be kende ni kin mu yadi la de ni jan bu yu ben nasar bu ru mo ge base mi cha de mu longa dak mo ngwa de jo so those are the tactics used me che ngaje no che kor mo to ka cha je tiam boy den kin mu yadi cho la no dakring ma char ci pise che violate wa dakring ma cha tere wi ke juba che je yena wal ne kurun dialati telam ler che ngakel so this thing chai ngai win mo ne we kach so use the tactic mi be jen ka je wi kwam dwalle ke 2026 ko mo wa kuin kwar la to waje lat che be paten kirme yadi be chu fail so me che use e gorno be bol me be la kwara kana koro mo kan yento ko kirche te already so the only ramdan be replaced this time wuri shal ke bol mele ko bol mel jaram na la vice president right now jaram dan en let kirme yadi ko kirme yadi che jal che jelo so won yen gwatot so jenano so che young man an kirme yadi ke SPLM IO ne kon go yenga Nuer che chu yen so jen tactic dan tanaten right now mission na ku yena che yena kwadial kwar bum kan ke SPLM IO che ngaje no baka ku dagde kenediti ko che kwar gen che ku yen che ponen da ma cha che yen ka teram le roch ko kor jong dangrota tele way out ka they accusing da ma cha jaram dan nak majur ka kanasa ka kan panken ku mu kirmi yadit nang majuro ko majur metere wi gwadu mi che tin la ram lor majur ku le la ne chobri na kan wore ni ka gwate wal ajela na an ko so da kan din wo charge nak mi dong chen wo jurien lo jume cha to ko na anyok tel manang dak re ma chaten so if you guys could remember ke dio je chere ke 2011 or 2010 I don't know when medan e wo dak re ma char we ne ka greater people administrative area gwade da ne chilon wer me che catch me cha na cha ka tuk don 2011 there or 2010 me cha wer cha kan nak ne rishal ke jabme la murlen chunwer ya chu catch me che catch kan be buri kan gorno be kan dak kwangole chu kan wo me cha gu no ba ne ti ba ka tuk nwer chu ponen ke mi yadi chu doctor yo ma cha jo jine wer wai ne kan re kontila wai ne ke wai ame akan kur kan to cho jere koredan cho ko kulo lu che galo galo kane ba lu ga je ko jena ngu a kuore rawde rewi ka so sudan ko cha jak bari pon murung bu jo non ka ba jo joro ba jo ling ngu kan kir kana wa so chu dak rek ma char cho ka kora ka jena chu ne ga de chu lo jo ngal ga nuare so that's it right now mi ko yo to ka je jen bor kana point SSPDF che de nyo tum ka reng ma char chen mi reng ma char che wono no de rud me de kan wat che kan so men de tin jene shigaram che gujeno the only thing ba survive ka jen kirma yadit ba kuma SPLM IO be dak mene diale baka kok ke baka threaten ramu wi lok ba jenna ke ba jamo kirek so jen dana lero den tam so me yu toga gwade dane ci korme to me kabna point kirma yadit ci nede kon la officially nyinga SPLM IO shigurin ci bare wich ci Nathenial ci roda bar ay da jaga Uganda ki Kenya ci roda bar gwadan ci bar sen ci ne ko ken ci bar general ko ken ci bar ne ka great upper state ke ci wo ka jongle
so toto gang ram rodo ko mitieg mutuo ba ilo chal joki bu korbio kaben case te kare ko mi yandi gwan ter chide limi je ba yen ka jina tal ji power kare ma char me were we ke juba jelle bang ke titke changa dor che jrom karoda dong jel jen karos ne ka tele la power chankel ngai ke je win mon no mo ko win mon jago we tong mi e gad un mis na we ka ne chal ka East Africa Union so ne dialati kene dial na konde ngache kene dial den joge ring ma charon jin wore we ke juba but right now chekir mi yadi chena ma che bijus so m yo to kon tamen wo chekor yo to ka chaje yen ke chekwero de chero len ko chelo chero de bar rai wich che jek balo rajen winemi ajen kun Nathenial Oyet ko lo ra ke jen tong miyo eno yenere koni chi dore we ke juba ke tin cha kaf ko gade ka marbun by the way tin kontre we ke juba ko sha dore we ke juba aran chi gorno be teke meeting balat ke kuma kirma yadi kami shejen bine yo watch ajen kula te kana me tu Nathenial en walle ke chenga baro ka fay ngwan chu gorno ba gadan ngwan te la SPLM IO be ka wuch aturu chal ke Stephen parkole eteten but Stephen parkol jo ndana sharia ke je ko chaje wo kene diala to che wur me jogo no jintali le chonko dere woch te ke process dere wo keja but man chalat remos ke men lenga ka kuide and Stephen parkol wajen kana minister petroleum potkan wakan cha kamrar cha potkan ga jogo no jin bu gwa doctor ma char bija kan baje ko nyala vice president she loka jen no rama cha yende gwa kula kande cha pone wuri shala parkol chanyo ko mijo keja jen kul te garaya chalat gwada menene eno shia dem wo che dem to take process de yana wo keja ano ka chaga jogo no tela dol mo ba yig dol atel permission ka chairman ala Dr. Machar ajaram dana budo ko na approve mite ga dol ka kirma yadit ba ja ko na approve ba dol ba ja kula dol kamishe jen be vice president ala deputy chairman ala Nathenial Oyet be war gam be je kontagne ba dol ma ba je kulel ba kul dol but Stephen parkol jenene jen yen pankun yene de kontila SPLM IO jenelo dun ko ne me is the biggest meeting jegne kini de bom to dit in your absence jen jowdana chala den Stephen parkol lo ko la liagade ko jogar me chole Nathenial o jini rebel ko ci rodo bar ka benyi Dr. Machar ben jere yoch ken Nathenial ken yo kolarno jenera michi defect no barore wiko kapkana chit kaspe ma yondo ko ken chiguren baro wiko kapkana but Dr. Machar since day one te yena so cha de compare ken ko kenati so jen gwadan ti yuto no cha ka wuch barro an wale ci jo loide yu jiek jene shane de wuch de mon tok so chan jor chan linga nyok we call it a joke of the year. It is a joke of the year. Nathenial does not Joe ling yene me Joe Stephen Farquhar okay Ramadan la SPLM IO reaction dan ko to ke jen kui war government cha gor no jen cha ja wuja Nathenial deputy chairman man go Dr. Machar so jen ko jogo ene me joke of the year alo jen ram mo ku jong ne jen Nathenial no de jo wuja have constitutional powers to do that. He's doing it because you know he flooded the city, he ran away, and he does not control anything now. His problem is that he's hearing that we are organizing an NLC. You know, NLC is the second largest organ of the party between session of the conventions and the ordinary and extraordinary convention. So he's preempted because we are actually going to delink ourselves from them. They are rebel and we are with the government. Overthrow whom? Militarily or politically? This is nonsense. Because there is no document like that. We are actually advocate the groups inside here. Our position is very clear. You have seen our press statements. We call for the release of our chairman. We call for ceasefire and the peace process on track. That is the policy position of everybody, including the chairman. Oyet is not the chairman. I'm not the chairman. And then nobody, I can be dismissed only through a disciplinary process in the political bureau. We don't work like this. You know, our internal rules, regulations, and code of conduct are very clear. There is no misconduct. And even if there is misconduct, what you need to do first is investigation. You don't go straight to what he's saying. And where is he anyway? Is he in Juba or where is he? You don't run to the bush to start
agitating things that are not happening. There is no documents or any declaration that we have made yet to dismiss dismissals. And even if we do that, it will be unconstitutional, because the only organs of the party that can remove anybody from its position is the convention. Other duties can be carried out between session by the political bureau and the National Liberation Council. And that's the thing we are doing. Oyet has actually defected from the SPLM IO because he left the chairman here and the NLC here and the political bureau. If you get hold of him, ask him how many members of political bureau are with him in the bushes of South Sudan now. It's criminals. What he's doing is in violation actually of all our documents. The internal rule and regulations, code of conduct, the constitutions, and the manifesto. He violated all of them by his things. Even by running away from here, he also violated the law of South Sudan. There is no internal regulation. What is happening is that we have defectees who have vanished to the bush. The rest of us are still working together. And anything that you hear we are doing is procedural within our constitutional rules and regulations. Kamen shalen gwasame la Stephen Parkola jene kene jen kas fele mayo jene tin dialan konen let ken ke larke ke kui dakrieng machar anyok fonde mi ramiken defect la tok chirke mechalaro jene they are with the government of course chero kablon ka karwaindi ti katin konen lade an wala jen o ene itene kel ke kume anyok jinchi defect en ram mo chi jere which ka South Sudan eto jen ram mo che constitution che violate. By the way, ne dial en ran take blanco der take de jaken so mekan rekamo mekan jamal jekan gwadamo chitke jen me chaje yene kenyam dio je take michel kan wala na je ki take agreement mi gan tay ne je chitke manana lat ken go dong gor kan de ken doctor ma cha de kan the same thing e chalat tabande ngai ka gwade dan so a very clear lunga malat ken menen go e jenen chirchela do chairman chaje de go charik ma cha de mo watch ko na mo chi ne de lonka wojone so ramu woja da winga da woja foinde en kirmi yadid enyok jenyo la no te ka dol mudin mi kana dol la dol di de mon no e jen je ka lo cha Nathenial ka je jen yo Nathenial no jine jirebo ko chi jere wich Nathenial del kule la rebo le di ka jen ramdan la deputy chairman da ro chu declare ko ra che de faka cho ko mudin so ramanan kuje le lugo no te ka dol mudin dol Ramadan no go de dole je dole in absence of chairman in absence of deputy chairman bo ramu mo je Ramadan la chwal ke no thiay chana jow Nathenial ngwado me ka warga yidane shogor ke jow dane chetub. Yeah, it is true. Suspended. The charges are there. Yeah, effective the date of signature. Ajen shal lingane coach already Nathenial che warga che gor ka che wudu me che dismiss ka ne to kokien so ajen dana gore de nyoka yekel an biate ko malban yo jumre dien papa